Hola, sí, yo soy Katia Rosado, de país México, pero realmente el estado de Yucatán, que es la parte del sureste de México. Muy contenta de estar en Medjugorje una vez más. Taigi, mano vardas Katja ir aš esu iš Meksiko, iš regiono, kuris yra pietų Meksikoje. Ir esu labai patenkinta ir laiminga būti Medjugorjėje dar kartelį. Entonces, si puedes decir, contarnos un poquito cómo era tu vida espiritual. Siempre estabas creyente, ¿cómo era tu vida? Aš norėjau paklausti, ar visą laiką buvai tikinti ir kaip buvo tas kelias tikėjimo tavo gyvenime? Bueno, mi vida espiritual era tibia. Tibia porque sí era practicante, pero de compromiso. Iš tikrųjų, mano tas, reiškia, dvasinis gyvenimas buvo toksai drungnas. Ir nes aš tarsi buvau praktikuojanti, bet buvo dėl tokio kaip ir tarsi prisitaikymo ir įsipareigojimo. Sí, efectivamente, iba los domingos a misa. Eidavau sekmadieniais į bažnyčią. Mas no prestaba la atención de todo lo que conlleva la celebración de la Eucaristía. Bet iš tikrųjų net kreipiau dėmesio ir nesuprasdavau pilnai, kas vyksta Eucharistijos metu per šventąsias mišias. No era consciente de todo lo que sucede ahí, del milagro que sucede. Nebuvau sąmoninga apie tai, kas vyksta. Dabar, kai galvoju, galbūt mano gyvenimas nelabai dvasinis pasikeitė. Pero ahorita hablando me estoy dando cuenta que sí. Bet dabar, kai kalbu, aš suprantu, kad iš tikrųjų labai pasikeitė. Porque en ese momento me sentía yo una persona católica, buena católica. Nes tuo metu aš labai jaučiausi, kad aš esu gera katalikė. Mas no llegaba a comprender, como te decía, a fondo el milagro que sucede en la Eucaristía. Y ahora pienso y digo, creo que perdí muchos días yendo a la iglesia sin aprovecharlo. Bet dabar, kai suvokiu, koks yra stebuklas šventosios mišios, aš suprantu, kad aš iš tikrųjų praradau labai daug dienų eidama į bažnyčią ir pilnai nesuprasdama ir pilnai nepriimdama visų tų malonių, kurios mums yra duodamos. Y como te estoy comentando, fíjate, tengo ya, desde el 2019 vine la primera vez. Taigi 2019 metais atvykau čia pirmą kartą į Medjugorję. Y al día de hoy es que me doy cuenta de esto, hablando contigo. Ir šiandien aš tikrai labai atkreipiu dėmesį, kad vis dėlto tas pokytis įvyko. Con esto te quiero decir que mi conversión ha sido diaria. Ir aš noriu pasakyti, kad mano atsivertimas vyko diena iš dienos. Día a día, todos los días, aprendo algo de la Eucaristía, de la palabra de Dios. Kiekvieną dieną aš kažką išmokstu apie Eucharistiją, apie Dievo žodį. Todos los días fallo también. Taip pat ir klystu kiekvieną dieną. Efectivamente, no, me cuesta poder evitar el mundo. Man taip pat kainuoja, taip kaip sakyt, išvengti pasaulio. Llevar a Jesús a todas mis actividades. Arba pasikviesti Jėzų į visas savo veiklas. Pero siento que María me lleva de la mano a él. Bet aš jaučiu, kad Marija mane veda už rankos pas jį. Entonces, bueno, mi experiencia en Medjugorje es eso, el aprender más cómo llegar a Jesús. Taigi mano patirtis Medjugorjėje yra išmokti, kaip galima ateiti pas Jėzų geriau. En el sentido de cómo conocerlo más. Ta prasme, kad kaip jį geriau pažinti. Porque bien dicen que no puedes amar a alguien o algo si no lo conoces. Nes gerai sako, kad negali mylėti to, ko nepažįsti. Y bueno, María siempre he sido mariana, eso sí, desde niña he sido muy mariana. Iš tikrųjų, nuo pat vaikystės aš buvau, kaip tikėjau į Mariją. Bueno, tengo un matrimonio ya de 38 años de casados. Esu susituokusi 38 metus. Y hemos tenido situaciones difíciles. Ir mes taip pat turėjom sudėtingų situacijų santuokos metu. Pero el rosario siempre ha estado en mis manos, confiándole la intercesión para todo lo que me lleva a problemas o lo que sea. Bet rožinis buvo visą laiką mano rankose, kad Dievas išves iš visų situacijų, kurias mes turėsime.
Entonces, cuando vine la primera vez a Medjugorje, pues obviamente yo me sentía familiarizada con ella en específico, con María. Ir kai aš pirmą kartą atvykau į Medžiugorję, aš supratau, kad aš, reiškia, buvau pažintyje su Marija, būtent labiau arčiau Marijos. Al escuchar la primera vez Medjugorje, no se me hizo desconocido, sentía que conocía yo el lugar, de algún momento, a lo mejor escuché en mi niñez, pero no se me hizo desconocido la palabra Medjugorje. Iš tikrųjų, kai išgirdau apie Medžiugorję, man nebuvo to jausmo, kad aš girdžiu pirmą kartą, tarsi man tas žodis buvo kaip artimas ir iš anksčiau galbūt esu girdėjus. La persona que venía y me contaba cómo vivía su experiencia rezando, subiendo la colina, bueno, es una muy amiga mía y cuando yo hacía el rosario, me imaginaba yo esos sitios. Mano draugė iš tikrųjų labai gera man pasakodavo, kaip jinai čia atvyksta, meldžiasi, kyla į kalvas. Ir iš tikrųjų iš to pasakojimo aš, kai melsdavausi rožinį, įsivaizduodavau, kad aš irgi esu tose vietose. Me imaginaba subiendo en las rocas literal y encontrarme con la Virgen. Ir aš tikrai įsivaizduodavau, kad aš lipu tais akmenimis, kur yra tokios uolos visai aštrios ir kad aš tenai susitinku su Dievo motina. Y bueno, la emoción fue muy grande la primera vez que vine. Ir iš tikrųjų, kai pirmą kartą atvykau, buvo labai toks jautrus momentas. Y bueno, me dediqué como toda primera vez a tomar muchas fotos. Ir aš iš tikrųjų pirmą kartą labai daug nuotraukų padariau. Y mi decepción fue al subirme al avión. Ir mano reiškia, nusivylimas buvo, kad aš turėjau grįžti atgal į lėktuvą. La decepción de no haber aprovechado más el tiempo haciendo oración. Ir iš tikrųjų, aš tada, kai jau įsėdau į lėktuvą, supratau, kad aš per daug laiko dariau nuotraukas, bet nebuvau maldoje. Tarsi praleidau tą laiką, kurį galėjau pilniau išgyventi maldai. Sí, realmente fue algo que me puso muy triste y lloraba en el avión realmente de eso. Ir iš tikrųjų dėl to aš labai nuliūdau lėktuve būdama ir iš tikrųjų verkiau net dėl to. Pero llevaba yo un libro que se llama Orar con el corazón. Bet aš vežiausi knygą, kuri vadinasi Melstis širdimi. Father Slavko Barbarič. Tėvo Slavko Barbarič, čia parašyta knyga. Sí, del Padre Slavko. Y me dediqué llegando a hacer oración, casi todas las oraciones del libro. O sea, realmente la oración antes de la misa, después de la misa, de la mañana. Ir aš tada stengiausi tas maldas, kurios tenai aprašytos, kaip melstis širdimi, kiekvieną dieną jas iš tikrųjų ir kalbėti. Prieš mišias, po mišių, ryto maldas. Los rosarios que hay, el rosario taip pat glorioso, rožinė, el de la paz. Taikos rožinė, džiaugsmo rožinė. Y bueno, mi esposo notó mi cambio, me decía, ¿qué te pasó? Ir mano vyras pastebėjo ir jisai sako, kas tau, reiškia pastebėjo pokytį ir sako, kas tau yra. Pero lo que me llevó a hacer esto precisamente era el remordimiento, el sentirme triste. Bet iš tikrųjų, kas mane paskatino tai daryti, tai buvo ta tokia kaip atgaila dėl to, kad aš nuliūdėjau, dėl to, kad aš neišgyvenau pilnai. La añoranza de regresar, pues, era grande. Esto fue en el 2019. En el 2020 estaba yo a punto de venir, pero comenzó la pandemia. Ir, reiškia, aš turėjau tokį ilgesį grįžti čia į Medžiugorję, bet ir norėjau jau po metų, 2020-aisiais grįžti, bet prasidėjo pandemija. La persona con la que vine organizaba otra peregrinación para Año Nuevo, iniciar 2022. Ir tas žmogus, kuris, reiškia, organizavo piligrimystę, organizavo naujų metų sutikimą 2022 metų pradžiai. Y bueno, mi cumpleaños es a principios de enero, el 4 de enero, y para mí era ideal poder venir a esa fecha. Ir, reiškia, mano gimtadienis buvo sausio 4 dieną ir tai man buvo nuostabi proga atvykti čia, būti čia. Pero Jesús y la Virgen tenían otro plan. Bet Jėzus ir Marija turėjo kitą planą. Y no se pudo hacer ese viaje sino hasta marzo del 22. Ir negalėjau atvykti į šitą kelionę iki tol, kol buvo kovo mėnuo 2022 metų. En el que por casualidad o diosidencia se puede decir, coincidimos
con el padre con el que mi esposo colabora mucho. Ir galima sakyti, reiškia, toks Dievo sutapimas, kad mes susitikome su tokiu kunigu, su kuriuo mano vyras labai daug bendradarbiavo. Él venía en otra peregrinación. Ir jis atvyko su kita piligrimystė. Con una pareja también venía que es de donde nosotros somos. Ir taip pat su kita pora, iš ten, kur ir mes esam. Y bueno, nos veíamos en las noches. Nosotros dos vivimos la peregrinación, pues obviamente con la gente que veníamos y ellos con los que venían, pero en la noche platicábamos. Ir reiškia, jisai su ta pora būdavo, mes vakarai susitikdavom ir gyvendavom piligrimystę, bet vakarais aptardavom, kas įvykdavo. Y compartíamos porque coincidimos también en el mismo retiro que hacíamos por la mañana. Ir mes taip pat dalinomės, nes mes taip pat sutapome, kad mes tokiame seminare dvasinėme dalyvavome tam pačiame rytais. Bueno, la verdad es que vivimos una experiencia muy linda. Al regreso mi esposo decía que no sentían ese cambio que vio en mí, en él. Ir reiškia, kai mes grįžom, mano vyras pasakė, kad jisai savyje nejuto tokio pokyčio, kaip matė manyje. Sí, él llegó, yo creo que como se fue, o sea, llegó y se fue igual, en ese momento así lo sintió. Tuo metu jisai tarsi atvyko ir išvyko be kažkokio vidinio pokyčio, tarsi jisai taip jautėsi. Bueno, el padre nos invita a dar testimonio de lo vivido en Medjugorje. Ir tas kunigas, reiškia, mus pakviečia duoti liudijimą, pasakoti apie tai, ką mes išgyvenome Medjugorjoj. A la otra pareja y a nosotros. Y después de dar ese testimonio, mucha gente se acercó a preguntarnos cómo podrían llegar a Medjugorje, cómo le hicimos para llegar. Ir reiškia, tai kitai porai ir mums, mes pasakom apie Medjugorję ir prie mūsų priėjo daug žmonių, klausdami, kaip galima atvykti Medjugorję. Y la pareja, la señora, ella me decía, hay que hacer para matrimonios, hay que llevar gente. Y nos pusimos de acuerdo para intentar organizar una peregrinación. Ir tokia moteris sako, labai yra poreikis, reiškia, vežti sutuoktinius į Medjugorję. Ir tada mes nusprendėme pabandyti atvežti žmonės būtent į Medjugorję. Y bueno, así lo hicimos, nos reunimos y nos pusimos de acuerdo en quién iba a averiguar qué cosa. Dentro de estas cosas a mí me tocaba lo aéreo. Ir reiškia, mes pasidalinom atsakomybės ir mano atsakomybė buvo oro uosto skrydžius, reiškia, rūpintis skrydžiais. Esto fue en el mes de abril. Ir tai buvo balandžio mėnesį. Y así se quedó la cosa. Yo averigüé lo que me correspondía, pero nadie más ya se comunicaba acerca de qué. Taigi aš išsiaiškinau dėl skrydžių, bet kiti žmonės, su kuriais buvome sutarę, niekas nieko nepranešė ir tarsi nieko neįvyko. Efectivamente. Entonces empecé a hacer la consagración a Jesús por medio de la Virgen, que es la Reina de la Paz. Ir aš pradėjau tokią kaip ir pasišventimą Jėzui per Dievo motiną taikos karalienę kalbėti. Ir ten buvo 33 dienos. Y terminaba pues el 25 de junio el aniversario de la Ir būtent, reiškia, tos 33 dienos pasišventimo buvo pasibaigė tuomet, kai buvo iškilmės metinės apreiškimo 25 dieną birželio mėnesio. Y bueno, ese fin de semana mi esposo tenía un viaje y me pidió que lo acompañara, mas yo sabía que tenía que escuchar la misa para finalizar mi consagración. Ir, reiškia, tą savaitgalį mano vyras kvietė mane į kelionę, bet aš taip pat žinau, kad aš turiu būti mišiuose, kad tarsi užbaigčiau tą pasišventimo procesą. Y salimos de viaje y justo llegamos en un hotel donde conocía yo la zona porque habíamos vivido anteriormente ahí. Ir išvykau aš su vyru ir mes atvykome į tokį viešbutį, aš žinau tą zoną. Y ahí me acordé que había una iglesia a la que asistía. Ir aš prisiminiau, kad ten yra bažnyčia. Busqué rápidamente en Google Maps, recordé el nombre de la iglesia en ese momento, iglesias cercanas, y vi que estaba abierta de 9 a 10 de la mañana. Ir iš tikrųjų pasižiūrėjau, reiškia, per Google Maps
artimas bažnyčias ir, reiškia, prisiminiau bažnyčios pavadinimą ir pamačiau, kad yra atvira ta bažnyčia nuo 9 iki 10 ryto. Bueno, pensé, esto es misa. Ir aš galvoju, tai yra mišių laikas. Y bueno, le dije a mi esposo, vamos a misa. Él no entendía porque realmente yo no le había dicho que necesitaba escuchar una misa. Ir aš, reiškia, mano vyras nežinojo viso to ir jisai nežinojo, kad aš noriu būtinai į mišias patekti. Sí, no sabía. Entonces, le dije, vamos rápido y luego continuamos lo que teníamos que continuar el viaje, todavía 2 horas por carretera para que llegara hasta el destino donde él tenía su compromiso. Ir, reiškia, ir aš sakau, einam greičiau į tenai, nes paskui reikės dar 2 valandas keliauti iki galutinio mūsų kelionės taško. Bueno, me acompañó a misa un poquito así como que a disgusto porque los saqué de sus planes. Jisai tarsi truputį nenorom mane palydėjo į tą bažnyčią, į mišias, nes tarsi aš sugrioviau jo planus. Pero bueno, me acompañó buenamente y ahí el padre en la homilía, pues siento que María habla a través de él. Ir, reiškia, tose mišiose kunigas per homiliją jaučiau, kad Marija kalba per jį. Hablando precisamente de Juan el Bautista, que un día anterior había sido el día de Juan Bautista, 24 de junio. Ir būtent jisai kalbėjo apie Joną Krikštytoją, nes kaip tik dieną prieš buvo Jono Krikštytojo iškilmės. Pues él decía que él vino a preparar el camino de Jesús, que él tenía esta misión en la vida. Ir buvo kalbama apie tai, kad Jonas Krikštytojas atėjo paruošti Jėzui kelio, jisai turėjo tą misiją savo gyvenime. Y nos hace preguntarnos, ¿cuál es tu misión en la vida? Ir tada kunigas klausia, kokia jūsų misija, kokia tavo misija gyvenime? Porque lo que vivimos hay que compartirlo. Nes tai, ką mes išgyvename, reikia tuo dalintis. Y allá yo estaba terminando mi consagración. La reina de la paz. Ir aš kaip tik tuo metu pabaigiau savo pasišventimo 33 dienas su Dievo motina taikos karalienė. Y planeando hacer una peregrinación, pero sin avanzar. Ir planavau piligriminę kelionę organizuoti, bet tas, reiškia, nevyko, nieko į priekį nepasistumėjo ta organizacija. Y bueno, ya cuando salimos de la misa, le platiqué a mi esposo lo que sentí. Ir kai mes išėjome iš šventų mišių, aš pasakiau savo vyrui, ką aš jaučiau. Yo sentía que me hablaba, que era una confirmación de que sí lo debíamos hacer. Ir aš jam pasakiau, kad aš jaučiau mišių metu, kad tai yra tai, ką mes turėtume daryti. Y bueno, la verdad es que ahí sí ya mi esposo se puso pila, se puso con ganas de hacerlo. Ir mano vyras tuomet labai entuziastingai sureagavo. Esto fue un sábado. Ir tai buvo šeštadienis. El viernes siguiente nos estábamos reuniendo con la otra pareja. Ir reiškia, jau penktadienį mes susitikom su ta kita pore. Con el viaje ya planeado para noviembre. Ir jau turėjom suplanavę kelionę lapkričio mėnesį. Esto fue pues finales de junio, principios de julio. Ir tai įvyko, reiškia, birželio pabaigoj, Liepos pradžioj. Y así se dio nuestra primera peregrinación. Ir taip įvyko mūsų pirma piligrimystė. Pero también te puedo decir que se nos pusieron muchas trabas en el camino. Bet aš taip pat noriu pasakyti, kad labai daug buvo kliūčių mūsų kelyje. El grupo se llenó muy rápido. Grupė buvo užpildyta labai greitai. De que se anunció prácticamente a los 15 días teníamos. Praktiškai per 15 dienų nuo paskelbimo mes jau turėjome pilną grupę. Y ya empezamos a tener gente en espera para marzo. Ir jau turėjom, reiškia, laukimo sąraše žmonės atvykti kovo mėnesiui. En septiembre yo vine otra vez a peregrinar. Rugsėjo mėnesį aš dar kartelį atvykau į piligrimystę. Como peregrina. Kaip piligrimė. Y bueno, en este momento cuando yo regreso. Ir tuo metu, kai aš grįžtu. Mi suegra enferma. Mano, reiškia, vyro motina susirga, Anita. Mi suegra de ser una persona activa. Ir iš tokios aktyvios moters. De 82 años. Kuriai buvo 82 metai.
manejaba, trabajaba, jugaba con mis nietos. Jinai, reiškia, vairavo, dirbo, žaidė su savo anūkais. Se enfermó y no salió de la enfermedad. Jinai susirgo ir nepasveiko. Ella decayó de lo que fue septiembre a noviembre. Regresamos de la peregrinación. Ir kai mes grįžom iš piligrimystės, jinai išėjo pas Viešpatį. Pero había una duda muy grande en que si la hacíamos o no. Bet kai jinai, reiškia, sirgo, mes turėjom labai didelį tokią abejonę, ar mums vykti į tą piligrimystę ar ne. Porque, pues bueno, nosotros éramos los que estamos a cargo de ella. Nes mes buvom atsakingi už ją. Y a pesar de que le hicieron muchos estudios, muchos doctores la vieron. Ir nepaisant to, kad daug medikų ją tyrė, labai daug ją žiūrėjo. Y tuvo tratamientos, fisioterapias para que turėjo fizioterapijas, kad galėtų vaikščioti. Pues no avanzaba ella, pero tampoco nos reportaban una enfermedad grave. Jos sveikata nesitaisė, tačiau taip pat nebuvo traktuojama, kad tai kažkokia liga, kuri labai yra sunki, sudėtinga. Mi esposo se preguntaba qué hacer. Ir mano vyras klausė, ką daryti. El sacerdote le mencionó que él estaba haciendo todo lo posible para que esté bien. Ir kunigas patvirtino, kad jisai daro viską, kas įmanoma, kad jai būtų gerai. Que lo que él podía hacer ahora era continuar y orar acá por ella. Ir ką jisai turėtų daryti, tai turėtų tęsti tai, ką daro, ir melstis už ją jau čia Medžiugorjoje. Y bueno, sí vino él con esa expectativa de orar y que se pudiera poner bien. Ir jisai iš tikrųjų atvyko į Medžiugorję su tuo lūkesčiu, kad jisai už ją melstis ir jai galbūt jinai pasveiks. Pero no, cuando nosotros regresamos, ella tenía un día de hospitalizada. Bet kai mes grįžom, vieną dieną buvo hospitalizuota. Llegamos el viernes. Mes grįžom penktadienį. Y escuchó misa, el padre fue y le celebró misa en el hospital. Ir jinai išklausė mišias, kunigas atlaikė mišias būtent ligoninėje. Y ella fallece del sábado para el domingo. Ir jinai, reiškia, iškeliavo pas Viešpatį iš šeštadienio į sekmadienį. Fue una peregrinación muy marcada en cuanto a esto. Ir tai iš tikrųjų buvo tokia įsimintina piligrimystė, kas liečia šitą situaciją. Y además de esta situación con mi suegra, también tuvimos un percance familiar, bueno, una tristeza en la familia. Taip pat mes dar turėjom tokią situaciją, tokį liūdesį šeimoje. Mi hijo había terminado con su novia. Mano sūnus išsiskyrė su savo drauge. Y estaba muy triste también. Muy triste. Ir jisai buvo labai liūdnas, labai nusiminęs. Y estábamos, bueno, esa era la decisión, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Ir tai buvo, reiškia, sprendimas, kurį turėjom priimti, vykti arba nevykti. Pero bueno, sabemos que Jesús y María quería que lo hiciéramos. Bet suprantame, kad Jėzus ir Marija norėjo, kad mes atvyktume. Porque si nosotros vemos los frutos a simple vista, viendo cómo les cambia la cara a cada peregrino. Ir iš tikrųjų mes turim tą galimybę matyti, kaip keičiasi veidas kiekvieno piligrimo, kuris čia atvyksta. Jesús y María que les ven el corazón deben de estar de fiesta. Iš tikrųjų, Jėzus ir Marija, kurie mato jų širdis, turbūt švenčia danguje. Y la verdad es que, bueno, no nos arrepentimos, nos dolió mucho, sí, pero... Mes, reiškia, nesigailim ir mums taip tikrai tai kainavo ir skaudėjo, tai buvo auka. Pero sentimos que si no la hubiéramos hecho... Bet suprantam, jeigu mes to nebūtume padarę... Íbamos a perder la confianza de la gente. Pues era una primera vez que lo hacíamos y decir a última hora lo cancelamos. Iba a ser muy difícil. Ir mes supratom taip pat, kad jeigu mes paskutinę akimirką, reiškia, atšauksime kelionę, žmonės pradės mumis nepasitikėti ir tada kitą kartą kažką tęsti, organizuoti bus labai sudėtinga.
Y bueno, así igual vemos que nos hacemos familia. Cada peregrinación somos una familia. Ir taip pat pastebėjom, kad mes tampam labai artimi kaip šeima kiekvienoje piligrimystėje. Fue hermoso ver que el día que velaron a mi suegra y fue su misa, Ir buvo labai gražu, kai, reiškia, tą dieną, kai mano Anyta laidojo ir, reiškia, nuvykome į šventasis mišes, muchos peregrinos nos acompañaron. labai daug atvyko piligrimų būtent tą palydėjimą. Y bueno, nos marca como familia y eso ha hecho en cada una de las peregrinaciones. Ir iš tikrųjų tai mums veikia kaip šeima ir kiekviena piligrimystė turi kažkokią tokį svarbų indėlį mūsų šeimai. Y bueno, así estuvimos, la verdad es que con mucha alegría, con mucha gente, venimos marzo. Taigi mes taip pat su labai džiaugsmu atvykome su daug žmonių kovo mėnesį. Después para julio para el Festival de Jóvenes. Paskui, reiškia, Liepos mėnesį jaunimo festivalis, Mladifestas. Luego trajimos a un grupo de religiosas en septiembre, octubre. Tada mes atvežėme, reiškia, vienuolių grupę. Tai buvo rugsėjo mėnuo. En noviembre venimos con un sacerdote y sus feligreses. Reiškia, lapkričio mėnesį atvykome su vienu kunigu ir jo piligrimais. Y volvimos a abrir la inscripción para marzo siguiente. Ir vėl mes, reiškia, skelbimą paskelbėm kitų metų kovo mėnesį. Y bueno, esta sí fue como que la gente no se animaba. Šį kartą kažkaip žmonės tarsi nerodė labai didelio entuziazmo. Había muy pocos interesados. Buvo mažai tų susidomėjusių. Y bueno, eso te pesa y te da tristeza. Ir tai iš tikrųjų tai tarsi toks sunkumas ir tarsi liūdina tą situaciją. Y ya comienzas a pensar, bueno, ¿es realmente mi voluntad o la voluntad de María y de Jesús? Ir tada pradedi galvoti, šita visa veikla, tai iš tikrųjų tai mano valia, ar tai yra Dievo noras ir Dievo ir Jėzaus ir Marijos noras, kad mes tą darytume. Y bueno, yo viendo realmente boletos para venir entre lo que fue noviembre y marzo, que iba a ser la siguiente, quería yo venir Año Nuevo y mi cumpleaños, que fue el deseo que anhelaba yo desde que iba a venir con mi esposo la primera vez. Taigi, aš taip pat norėjau tarp, reiškia, to lapkričio ir kovo atvykti pati naujiems metams, nes mano gimtadienis buvo ir, kaip aš jau minėjau, su vyru. Y bueno, estuve viendo los precios aéreos. Ir aš žiūrėjau, reiškia, kainas lėktuvų bilietų. Y realmente, pues sí, eran fechas difíciles y estaban muy altos. Ir tai buvo iš tikrųjų sudėtingos datos ir buvo labai aukštos kainos bilietų. Pero un día los vi literal a mitad del precio de lo que habían estado saliendo. Bet iš tikrųjų vieną dieną pamačiau, kad iš tikrųjų pusė kainos buvo, nuo to, kas buvo įprasta tam kontekste, buvo dvigubai mažesnė kaina bilieto. Y bueno, venimos ese 31 de diciembre, pasar Año Nuevo. Taigi mes atvykome 31 gruodžio, kad mes sutiktume naujus metus. Pero hoy veníamos con esa pregunta de ¿qué sigue? ¿Lo seguiremos haciendo? Bet mes atvykome su to klausimu, kas toliau, ar mes turėtume tęsti tai, ką darom. Pero bueno, nosotros llegamos acá 28 de diciembre. Taigi mes čia atvykome 28 gruodžio. Abrimos los chats, encontramos Wi-Fi, conectamos al teléfono. Taigi mes, reiškia, įsijungėme internetą. Y uno de los mensajes que nos llega. Ir viena iš žinučių, kurios atvyksta į mūsų telefoną. Era de unos peregrinos que vinieron en marzo. Buvo iš tų piligrimų, kurie atvyko kovo mėnesį. Que habían intentado tener hijos y no habían podido. Ir kurie, reiškia, stengiasi turėti vaikų ir negalėjo jų turėti. Y ese día nos mandan la foto del bebé que acababa de nacer. Ir atsiunčia nuotrauką būtent naujagimio, kuris ką tik gimė. Al rato, las 2 horas, no sé, no recuerdo bien el tiempo. Ir po kurio laiko, neatsimenu tiksliai laiko. En otro chat de la peregrinación de Julio. Ir kitam, reiškia, pokalbių kambaryje iš Liepos piligrimystės grupės.
había otra pareja con la misma situación de no poder tener bebés. Taip pat buvo kita pora, kurie negalėjo susilaukti vaikų. Y ese mismo día nos llega la ecografía de que ella estaba esperando. Ir taip pat atvyksta būtent tą dieną, reiškia nuotrauka pilvelio, kad jie irgi laukėsi. Y bueno, estábamos muy alegres. Ir tada mes taip apsidžiaugiam. Así es, madre, así sean 10, te los traemos. Ir iš tikrųjų sakom, kad tai yra mūsų motina. Ir mes vis tiek, kad ir būtų 10 žmonių, mes juos atvešim. Y bueno, ese ha sido un compromiso con ella. Ir tai buvo mums tarsi įsipareigojimas su ja. Y bueno, mi esposo ahorita es igualmente muy feliz en Medjugorje. Él ya tiene ese cambio que no sentía, ya lo siente. Ir mano, reiškia, vyras jau dabar atvykęs į Medjugorję jaučia tą pokytį, kurio sakė, kad nejuto pradžioje, bet dabar jau jį jaučia. Y estamos felices de poder traer a María muchos peregrinos para que ella los acerque a Jesús, como lo ha hecho con nosotros. Ir esam labai laimingi galėdami atvešti piligrimus, kad jinai, Marija, priartintų juos prie Jėzaus, taip kaip jinai priartino ir mus. Y bueno, yo soy muy feliz aquí y realmente aprovecho cuando vengo con peregrinos y me quedo un poco más de tiempo. Ir aš iš tikrųjų pasinaudoju tą galimybę, kai aš atvykstu su piligrimais, aš pasilieku truputį ilgiau. Siento que me recargo acá. Ir aš jaučiu, kad aš tarsi esu pakraunama, pasikraunu. Para llegar a mi día a día. Kad aš galėčiau toliau tęsti veiklas. Sin olvidarlos. Sin olvidar a Jesús y a María. Kad nepamirštama jų, Jėzaus ir Marijos, galėčiau toliau tęsti kasdienį gyvenimą ir savo veiklas. Y me siento feliz porque realmente conozco gente muy bella. Ir iš tikrųjų jaučiuosi laiminga, nes iš tiesų pažįstu žmonės, kurie labai gražus yra. Y gente que es afín. ¿Qué quieres decir afín? O sea, que tiene los mismos intereses. Ir jaučiu, kad yra žmonės, kurie turi tos pačius interesus, bendraminčiai. En crecer en la vida espiritual. Kurie nori augti dvasiniame gyvenime. En vivir los mensajes de la vida. Gyventi Dievo motinos pranešimais. Y también nos hacemos familia. Ir mes taip pat tampame šeima. Taigi, tai yra mano istorija. Muchísimas gracias. Yo quería preguntar, ¿todas las veces tú te quedas más o un vez al año? ¿Cómo? Una vez al año más o menos. ¿Cuántos días te quedas? Me he quedado hasta un mes. Ok. Ir aš klausiu, kiek laiko tai pasilieki daugiau, kad reiškia pasikrauti. Vieną kartą metuose ir šį kartą pasilikau netgi mėnesiui. Aha. Sí, bueno, el mes contando los días que estoy peregrinando, que son como 11 días, aha, y ya los 20. Tai aš, reiškia, įskaitant ir piligrimystę, reiškia, buvo 11 dienų piligrimystės ir kitas dienas jau pasilikau viena. Kaip sugalvoti daryti? Siento que todo Dios nos ha guiado, entonces. Aš jaučiu, kad Dievas visame tame vedė mus. Nosotros comenzamos a venir en marzo para incorporarnos a un retiro que se hace en marzo acá, organiza Medica. Reiškia, mes atvykstame kovo mėnesį, kur yra gidų kursai ir mes bandome, reiškia, įsilieti tas veiklas. Lo da párroco de la parroquia de Medjugorje. Ir tai yra organizuota Medjugorjės parapijoje. Y de ahí hay un retiro que es para los organizadores de peregrinaciones. Tai būtent yra tas, reiškia, seminaras peregrinisčių organizatoriams. Entonces ha terminado la peregrinación y yo me quedo a este retiro. Taigi aš, reiškia, organizuojuosi taip, kad pabaigiam savo piligrimystę grupės ir tada mes pradedam dalyvauti tose gidų seminare, kurią organizuoja parapija. Y bueno, este ha sido el de marzo. En la situación en que me quedé el año pasado de octubre a noviembre. Taigi čia buvo kovo mėnesį, o reiškia praeitais metais, kai aš likau lapkričio mėnesį. Tuvimos una peregrinación finales de septiembre, principios de octubre. Turėjom piligrimystę, reiškia, rugsėjo pabaigoje, spalio pradžioje. Que fueron muy pocos realmente, fuimos como 17, 18. Buvo, iš tikrųjų, nedaug žmonių, buvo 18 žmonių.
Y luego en noviembre estábamos participando también en peregrinación, pero para el retiro de matrimonios, con puros matrimonios. Ir, reiškia, tuomet mes likome, kad galėtume dalyvauti sutuoktinių seminaruose. Būtent lapkričio mėnesį buvo organizuojamas toks seminaras. También eran pocos. Taip pat buvo nedaug. Entonces esto no es conveniente para que yo vuelva y regrese, es muy costoso. Ir iš tikrųjų, iš Meksikos skristi ir grįžti ir vėl atskristi yra pakankamai brangu. Me uní a otra peregrinación que venía de Argentina. Ir reiškia, ir aš likau čia ir prisijungiau prie piligrimystės, kur buvo iš Argentinos atvykę. Y realmente me adoptaron como hermana. Ir iš tikrųjų mane priėmė kaip seserį tą grupę. Era el grupo de los argentinos y la mexicana. Tai buvo, reiškia, tokia grupė argentiniečių ir meksikietė kartu. Y bueno, Dios me ha regalado mucho en ese momento, ahora sí que punto y aparte, conocí a una chica que vive en Israel. Ir reiškia, tuo metu aš susipažinau su viena mergina, kuri buvo iš Izraelio. Que tiene su agencia para organizar allá y dar el servicio a nosotros como organizadores de peregrinación. Ir reiškia, jinai tenai turi savo agentūrą ir organizuoja piligrimystės kaip ir mes. Y bueno, me invitó a un viaje para poder conocer lo que es Egipto y Jordania y poder llegar a hacer una peregrinación en los pasos de Moisés. Ir mane pakvietė į kelionę į Egiptą ir Jordaniją, kur galėjome sekti Mozės pėdsakais. Y realmente no estaba muy convencida. Ir iš tikrųjų aš nelabai įsitikinusi buvau, ar aš ten vyksiu. Y además queríamos traer al retiro de matrimonios que se cambió para febrero este año. Ir iš tikrųjų mes norėjom atvykti į sutuoktinių, reiškia, seminarą, kur šiais metais pasikeitė, tas seminaras buvo vasario mėnesį. Y lo comenzamos a anunciar, entonces. Ir pradėjom skelbti apie tai. Eran las mismas fechas, ¿no? Buvo tos pačios datos, negalėjau. Pero como siempre dije, bueno, Dios, en tus manos está, si quieres que regresemos otra vez a Medjugorje con matrimonios, que se vayan inscribiendo, así será. Ir reiškia, pasakiau Dievui, viskas tavo rankose, jeigu nori, kad mes atvyktume dar kartelį į Medjugorje, tegul žmonės registruojasi ir tai įvyks. Pero no hubo matrimonios que se inscribieran, solamente hubo un matrimonio interesado. Ir iš tikrųjų nebuvo tiek daug, tik tai buvo viena pora, kurie buvo susidomėję atvykti. Y también teníamos el Congreso de la Paz en España. Ir mes turėjom taip pat taikos kongresą Ispanijoje tomis pačiomis datomis. Pero también era un gasto para ambos, o sea, era el doble boleto para los dos y no podíamos hacerlo. Ir tai buvo iš tikrųjų išlaidos mums abiems, dviguba kaina, reiškia, bilietų ir negalėjom to padaryti. Y bueno, se vuelve a comunicar la chica conmigo y me dice que si conozco Tierra Santa y le dije que no. Ir reiškia, ta mergina pradėjo kalbėti su manim ir jinai manęs klausė, ar aš pažįstu Šventą Žemę, ir aš pasakiau, kad ne. Y bueno, eso me entusiasma porque ella me dice, ven al viaje de Egipto y Jordania y después vienes a Tierra Santa porque va a haber personas que se van a venir. Ir jinai sako, kviečiu atvykti tą kelionę Mozės pėdsakais ir tada mes vyksime ir į Šventąją Žemę. Y le dije, bueno, es que también me va a ser costoso, le digo. Ir aš taip pat jai sakau, žinai, man tai irgi kainuoja. Y muy linda ella me abrió las puertas de su casa. Ir iš šios pusės labai gražu, jinai atvėrė savo namų duris man. Me dijo, ¿te puedes quedar conmigo? Jinai pasakė, tu gali apsistoti pas mane. Pues va a venir también una chica de México. Taip pat atvyks viena mergina iš Meksikos. Que va a hacer unos videos kuri filmuos Šventąją Žemę. Y pues realmente tú te pegarías a nosotros. Tu galėtum prie mūsų prisijungti. Y aprovechas con nosotros. Ir galėsi tą patirtį išgyventi. Bueno, ahí dije yo, sí. Ir aš tada pasakiau taip. Pero teníamos la duda otra vez. Ir vėl turėjom tokią abejonę, ar tai buvo gerai ar ne. Y nuevamente sucedió en una misa. Ir vėl šventų mišių metu. Que tampoco fue en mi ciudad, esta fue en Cancún. Ir reiškia, tai nebuvo mano mieste, tai buvo Cancūne mišios. Fuimos a la misa. Nuvykome į mišias. Y el padre comienza a hablar. Ir kunigas pradeda kalbėti homiliją. De Egipto y de Jordania. Būtent kalba apie Egiptą ir apie Jordaniją.
Y realmente volteé a ver a mi esposo y le digo, no lo creo. Ir, reiškia, aš vis pasakau savo vyrą ir kaip ir viskas aišku buvo. Sentí que también era una reafirmación de que ve. Ir, reiškia, ir jaučiau, kad tai buvo patvirtinimas, kad atvykčiau. Entonces, pues bueno, fui y realmente sí es impresionante poder estar en todos esos lugares sagrados en los que llegué a estar. Por ejemplo, en el camino de la Sagrada Familia también en Egipto. Ir iš tikrųjų tai buvo taip įspūdinga būti tose vietose, kuriuose buvau, pavyzdžiui, reiškia, šventosios šeimos kelias, kai jie vyko į Egiptą. Donde recibió Moisés las tablas en el monte Sinaí. Toje vietoje, kur Mozė gavo, reiškia, įsakymus, kur jisai sudaužė tas plokštės. Eso eran como que me iba dando un poquito de lo que iba yo realmente luego a vivir en Tierra Santa. Ir tai man, reiškia, tarsi atvernėjo tai, ką aš toliau išgyvensiu šventoje žemėje. Finalmente la chica mexicana no fue. Galiausiai, reiškia, draugė iš Meksikos neatvyko. Y me recibieron en su casa de cualquier forma. Bet vis tiek mane priėmė, reiškia, savo namuose tą gydę. Como familia. Kaip šeimos narį. Y me llevaron y me explicaron como guías ellos. Ir, reiškia, tanto el esposo como ella. Man viską kaip gidai jie paaiškino, ji ir jos vyras viską apvedžiojo. Mucho de los lugares sagrados. Labai daug šventų vietų aplankėm. Y lo bonito fue que no había gente. Ir buvo labai gražu, kad nebuvo žmonių. Entonces me decían, es que realmente para pasar al Santo Sepulcro haces hasta 3 o 4 horas de fila. Nes man, pavyzdžiui, sakė, kad normaliai, paprastai, jeigu tu nori į Kristaus kapą nueiti, turi laukti 3-4 valandas eilėje. Yo creo que quizá yo en media hora pasé 3 veces. Ir man atrodo, kad aš per, reiškia, pusvalandį, aš 3 kartus tenai ėjau. Pude disfrutar de todos esos lugares, el huerto de los olivos. Pavyzdžiui, alyvų sodelėje taip pat galėjau, reiškia, iš tikrųjų išgyventi tose vietose, patirti gražias patirtis. Entonces yo le decía a mi esposo, quizá igualmente, ahora que nos ha llevado a Jesús María. Ir tada sakau savo vyrui, galbūt Jėzus ir Marija mus veda. Quizá quiera que iniciemos este camino también. Galbūt jie nori, kad mes taip pat ir šią kelionę tarsi darytume piligrimystę. Quizá para aquellas personas que no son tan marianas. Galbūt tiems žmonėms, kurie nėra tokie Marijos, tokie artimi Marijai. Pero que quieren llegar a Jesús. Bet kurie nori vis tiek atvykti pas Jėzų. Y bueno, esto va a ser un emprendimiento que quizá hagamos este año, poder ir a Tierra Santa con un grupo. Ir galbūt mes galvojam tai daryti šiais metais, reiškia atvežti grupę žmonių į šventąją žemę. Siempre y cuando pisemos Medjugorje. Bet visą laiką mes, reiškia, paliesime Medjugorje žemę. Correcto. Cada peregrinación, nuestro objetivo siempre ha sido Medjugorje. Bet kiekviena piligrimystė, mūsų tikslas yra atvykti į Medjugorje. Y ya María aquí se encarga de todo. Ir Marija yra ta, kuri už viską atsakinga ir visko užsiima. Y ahora como experiencia espiritual, por último. Ir viena iš tokių dvasinių patirčių. Es hermoso hacer los rosarios en la iglesia. Yra nuostabu melstis rožinį bažnyčioje. Y poder cerrar ahora los ojos. Ir užmerkti akis. Y realmente verme. Ir matyti save. En el huerto de los olivos, por ejemplo. Pavyzdžiui, įsivaizduoti, kad aš esu alyvų sodelėje tuo metu, kai meldžiamės. En el lugar de la anunciación. Arba, pavyzdžiui, apreiškimų vietoje. Y bueno, es un regalo. Ten būtent, reiškia, kur angelas Gabrielius apreiškė Marijai, toje vietoje gali užsimerkti ir įsivaizduoti. Es un regalo que me ha dado nuestro Señor, pero también sé que mucho le da, mucho le pide. Ir tai yra didelė dovana, kurią man Dievas davė, bet aš taip pat suprantu, kad Dievas, kai duoda daug, jisai daug ir prašo. Y aquí estoy, pues, para hacer su voluntad también. Ir štai aš esu vykdyti tavo valią taip pat.
Gracias. ¿Y cómo tú has hablado que Dios te habla ya con confirmaciones muchas veces a través de homilía? Reiškia, minėjai, kad Dievas kalba su tavimi per homiliją labai daug. ¿Cómo te habla a ti Gospa? Kaip kalba su tavim Dievo motina? La Gospa me habló en un inicio mucho. Ir pradžioje Dievo motina man labai pradžioje kalbėjo. Las primeras veces siempre era pedirle a María la intercesión. Ir aš pradžioje visą laiką prašydavau jos užtarimo. Pero ciertamente me lleva a su hijo y no me di cuenta de cómo ahora siento que Jesús, que a él me dirijo más ahora. Ir net kreipiu dėmesio, kai iš tikrųjų jinai tai padarė, kad aš iš tikrųjų dabar kreipiuosi į Jėzų žymiai daugiau negu kad per ją, kai jinai užtardavo. Pero María siempre me ha hablado con ternura. Bet man jinai visą laiką su tokia švelnumu kalbėjo. Yo creo que ella, con su intercesión, nos pone las situaciones como conocer a esta chica de Israel. Pavyzdžiui, aš manau, kad jinai savo užtarimu mus atveda į tokias situacijas, pavyzdžiui, kaip aš susipažinau su tai iš Izraelio moterim. Nos pone esta gente con cariño que conozco, por ejemplo. Ir, pavyzdžiui, mus suveda su tokiais žmonėms, kur mes turime galimybę, reiškia, pažinti su švelnumu. Ella me habla a través de esos abrazos y de esos saludos que te das aquí en Medjugorje. Ir jinai kalba man per to pasveikinimą ir per tos apkabinimus, kuriuos duoda Medjugorje. Tú has mencionado que también has participado en unas apariciones. Tú taip pat minėjai, kad esi dalyvavus apreiškimų metu. ¿Puedes comentar algo que viviste, que sentiste, algo? Gal gali pakomentuoti, ką išgyvenai, galbūt kažką jautėjai? Pues yo les puedo comentar que las vivo muy personal porque siento que tengo que aprovechar ese tiempo. Ir aš noriu pakomentuoti, kad iš tikrųjų aš jaučiu, kad reikia kuo labiau išgyventi šitą laiką. Primeramente le doy las gracias por estar viviendo ese momento. Ir aš iš tikrųjų, kai vyksta apreiškimo metu, aš tiesiog dėkoju, kad aš galiu gyventi šitą akimirką, išgyventi šitą patirtį. Antes de ponerme a pedir. Prieš prašydama kažko, aš tiesiog dėkoju. Pero sí he llegado a sentir este sentimiento en el corazón. Bet man tikrai buvo tas toksai širdyje jausmas. Que lo siento gozoso. Kad toksai šlovinimas širdyje įvyko. Y muchas veces he lagrimado, lloro. Dažnai aš verkiu būtent tuo apreiškimo metu. Muchas veces me pasa, pero sé que no es de tristeza ni de agobio. Bet aš žinau, kad tas ašaros nėra nei iš liūdesio, nei kažkokio nuovargio. Y es cuando comprendo las palabras que dice. Ir tai yra būtent tai, kai aš suprantu tos žodžius, kurie sako. Si supieras cuánto te amo. Jei žinotum, kaip tave stipriai myliu. Llorarías de alegría. Verktum iš džiaugsmo. Y así siento sola. Ir aš taip būtent jaučiu, taip aš jaučiu tą meilę. Y en los momentos de la aparición eso me ha sucedido. Ir man iš tikrųjų tai vyksta tokios akimirkos apreiškimo metu. Muchísimas gracias por compartir.